እንቅፋት የምትሆን አንተ ተው ካንተ ጋር እኔ እንዳንተ ተነጋገር ጋላ ይመለስ ከዛሬ ድረስ ካለ የትም አትደርሱ በቃ ዝም በለኝ እኔ እናንተ ተቀደም ተነጋግረናል በቃ ለምን አትሆን ፕሊዝ ዶክተር አብይ ፍቅር ሰው ነው በቃ ይሁን ተው ዶክተር አብይ ፍቅር ሰው ነው ፍቅር የሰበከው አንድነት ነው የሰበከው ይቅርታ ነው የሰበከው ከዚህ ውጪ ዶክተር አብይ ላይ ጠላት የምታደርጉት ልክ ሁለቱም የሞቱት ኢትዮጵያ ናቸው ኦኬ አንድ ጊዜ እንገማመጥ እኔ መናገር የምችለው እዚህ ለመጣችሁ ለእናንተ ሰው ፍቅርን የማታውቁ ከሆነ አንተ ተው ፕሊዝ ሌትስ ትራይ እኔ እናንተ ተነጋግረናል ጋላ ያሉ የሚሳደቡት ይቅርታ ግማታም የሚያሉ የሚሳደበው ወንድ ከሆነ ለብቻ እንገናኝ ይቅርታ ይኸውላችሁ እኔ ለኢትዮጵያ ወጣችሁ አንዱም ጋላ አንዱም ምናምን የምትሉት በቃ ለኢትዮጵያ አይደለም የቆማችሁት ኦኬ ካሁን በኋላ ኦኬ ኖ ራዲ ለማድረግ የመጣችሁ ሰዎች በመጀመሪያ Don't be emotional. I'm getting there. Respect all of the regulations. Don't get away. What? No, I'm not over there, Nante. No. Any my way. about Katunya, Yamatan Alava, my whole nigger, someone Babaka, Hela, Mark, and other fun. Yetakabarin Sawutan, Yetakabaraka Sawutan, and the Bakir Gajertan Kurini Bulchinsa, Same Polity, Magala, Bulchinsa, Minnesota, Magal, Same Polity Gama, Baka Bulchinsa, Kandratachuni, Wari Habasha, Hirir Nagaba, Nijrani, Hirira, Kana Gala, Fanajani, Kuno, Hiyan, Kentucky, Kam Gala Jetanjere, Falmature, Armati, Bakana, Adano Sanka Batani, Bahani, Abiy Ahmedis, Amara Ratti, Genocide, Wate. Herman Konya, Dina, Oromoti, Oromon Hundu Dina, Amara Hezbollah Mederagotikat Bas Chakwa Yiko stopped the attack against the Amhara people. Hulum and Demochachin, Hulum Jagnoch Nacho, Wanakasijarun Kavani, all are our brothers. Wanakasijarani committing genocide, Amar regional state by government of Ethiopia. Akasa Chadrani Gurbani Asda Batukuni Yeron Geseda Gala or Regidu Versu and Gala Ufimbo Jeretin Falmatre Abiba Fachadrani Asi Kone Okay Gala Kajarani from Gathra Alaba to Padula Shiduri Alaba, Aida Silasa Duri. Yerongese may Gafis Gafa Dakotas. Yadem and demo for the Makina Bakmaladabe. Aye, Nami had done Iblam of Tamitorbati, the Chajra Bakira, Kasempoli Kanate, Motuma Abi, Balalefachi, Amara Gubati, Ijechasani, Dugura, what Abijani, Bahajani, Bakikanatu, Galera, Jani, Galerat, Makakanirati, Chungal and Chatukuma and Fidani, Abiji Jalala, Ugadu Batemales, and Jibisatu can Sangora one to Bachaturte. May Akamini, 1 million can Sitrati, Namsida, Wachadrufi, Hore, Ramsa, Ani, one tea Chumbarbadu, Namni, be Ethiopia, Satalati Kamu, UH. Sabab Salamoni, Sadetami, Afuri, all can Jerani, be soon be your link, Amnumale, be a Sabatoko, Yokina, Mobiatok, if they be a talk of it, Abdu Canaboda, or in Abdu Jedena. In Utah, Yero Canaboda, was a Denson, Jalala. Tokumafi ifama en demar isa yada musan qabanne deemna male hirina nagahati bahani sabatoko arabsun sabatoko disun sabatoko ambratin jedun gari imiti akuma agartu ambas ifama gafatani jirani jecha galla jedani ifama gafatani jirani on public ifama gafatun bekum sajeden amana garu kanaboda probably wanti sangochu qaban hirira bahu mirga sanit mirga qabu enulle mirga fi ifsachu mirga qaba akuma nas dufe kopaki jedu fi angana marra Kara so demu narge garu akuma isan riyada ifsachu mirga qaban anis yada ko ifsachu mirga qaba sumattu bakki takalle danga kan kam kanaf ifama gafatani jirani an ifama sanas ani
أنا متك أربسن قال لا وجدنا أمة أورومو قوتو أربسن أنا متك أربسن قال لا كجد أين جتك وبقى باجران أرجنا جرا كنا مور نم أمتك كنا هندا بكمبو نم تكلم ما سديت أسكيس سوان كنا دبته نم نتوكل ما سديت دبته داب نم كنا هندا ولتهم أمنو كناف أني وان فدان جدانيس كان إرلالو أرسون كنا متي لبو في كني تجرتي أما سورة أدرت سنينو أدرته سورة نموتا لإنجد دو أني تأشر رجلا لبو في كنا نيكرن أرمني نم تمتن كناف وان فدان هاجراني أرسون na jecha san arraban fayyadamu male kana ta'e jechuudha miti probably Dr. Abiy fudani gara biraatti maxxansu isaan gaalla jechuu jechaadha male anaaf jechuudha miti jechuudha kanaaf ulfaadhu ummanni Oromoo ammootu an ergaan takka asirratti qabu laffiin kun laffi yaada mormiiti ummanni Oromoo yookiin ammoo sabaaf sablammoonni deeggarsa mootummaa kanaa qabanis waan jiraniif ummanni mootummaa kanaaf deeggarsa qabu yeroo isaa osoo hin balleessine gadi bahee ummata isaa yookiin ammoo jaalala yookiin jijjiirama kanaaf jijjiiramni kun akka of duuban deebinee fi biyyattiin kun karaa abbaa irrummaa irraa karaa sirna dimokiraasiitiin akka deemtu gochuudhaaf hatattamaan ummanni kun wanillee waan hojjechuu qabu hojjechuu qaba. biyya waliin qabnu malee biyya saba tokkoo qofaa miti akki durii hafee jira kana abdii mutachuu qabanii warri sirna durii ummata biyyattii sanarratti hin deebisne kan sun du'ee awwaalamee jira waan du'ee awwaalamee lammata ol kaane yoo jedhan abadan inuma hin danda'amne kana qurxii beekuu qabanii galatoomi jechuun Oromoon biyya Jarmaniitti yeroo hiriir bahanii yeroo hiriir warri Habashaa kun biyya Jarmaniitti bahe Oromoon qeerroon biyya Jarman jirtu jechuun dur baatee dhaabattee wanni kun akka hin taane gootee asitti ammoo jechuun Oromoon guddootu jira magaalii kun inni Oromiyaa xiqqoo jedhamti warri akka hiriir bahu jechuun namni tokko illee kabalaaleffatu deeggarsa biyyi yookaan mootummaa Itoophiyaa akka agarsiisu illee hin jiru sin ajaa'ibne wanni kun si qofaa fi namta akmoo nam lama argaa jira dubbichi akkam seete dubbichi kun garaa jalaan waan hojjetame malee ifatti waan ol bahee miti garaa jalaan hojjetanii garaa jalaan walii barreessanii gareedhaan hojjetanii waan garee keessatti hojjetan sana ammootu yeroo ummanni akkan as bahu osuma wok goonu agarreen uyyuu malee namatu asii bahaa kan jedhu nagarree kanaaf eenyuyyuu bahee mirga isaa ibsachuu ni qaba garuu wanti dhossaadhaan falmannu hin jiraatu ifatti baanee falmannaa fakkeenyaaf sagalee awwaraabumaaf waraabdaadhaa ture this is a public ground seera mirga eenyullee si dhorguu hin danda'u hiriira biyyaati ammallee hiriira falmiisaa ta'u deeggarsaas haa ta'u eenyuyyuu waraabuu fi riikardii kaa'achuu waan fedhe ittiin godhuu mirga qaba kana beekuu danda'u qaban garuu kana bira dabranii ana suuraa na kaasuu yookiin amma fakkeenyaaf jara maal naan jedhan beektaa si sodaannee jedhan ana nama tokkocha qofaa kiyya ture akkamitti sodaata namni hiriira gadi bahe which is very tough and waan nama ajaa'ibsiisu namni qabsoodhaaf deemu lubbuu fiituu kenna malee nama tokkocha miidiyaa qabatee yookiin feesbuukii isaatiin waan waraabu sodaachuun yakka waan hamaadhaayyuu kun salphinaayyuu isaaniifuyyuu sodaadha onneedhaanuu gadi hin bahamneedha kun kanaaf ummanni Oromoo yoo waan hanqina jiru ummanni Oromoo yeroo kamiyyuu taanaan Dr. Abiyyiin ijuma duuchaadhaan hin deeggarre waan deeggarullee waan mormullee agarsiisaati kanaaf ummanni kunillee taanaan waan deeggaranii waan mormanii gaafii saba isaanii yookiin ammoo gaafii isaanii fakkaatu karaa seera qabeeffan dhiyeeffachuun mirga isaanii ta'ee osoo jiru nama akka tasaa dhufee hiriira kana argee hiriira kana makameen uleen itti deemuun reebichaaf itti deemuun kun salphina olaanaa fi hammeenya anaan dubbiin tuni kaate malee jaalala ummata lamaan jidduutti buusuu irratti rakkoo addaa kan fiduuf kana beekuu danda'uu qabanii kanaaf ummanni Oromoo yookiin ammoo deeggartoonni haala jijjiirama kana ammootu waan kana laalaa waan kana argaa kuni ummata biyya saniitiifis mormuun mirgaa garuu ammoo uleen nama deemuun hadhallee gaallaa jedhanii nama arrabsuun salphina olaanaadha. yaa kanaaf ummanni biyya keenyaa You got yeah. Gigi interview largat. Okay. Gigi, ehne nagar yaje. Demsunen diagola. Okay. Hold on. Yes. Interview linaragacho. Oh, emen አይደለም. No, I interview on answer. የሰልፉን ዓላማ መግለጽ አፈለጉም ብዙ ሰው የሰልፉን ዓላማ ተነቧል። ያው አይተዋል አይደለም። ቪዲዮ ያቀረጻችሁትን ፖስት አድርጉላችሁ።
እናረጋለን መናገር የምፈልግ ሰው የለም አንተ ተናግራለህ እሱ ተናግሯል እሱ ራሱን ሐሳብ ነው ገለጸው ስለናንተ ተናገረ መሰለ እዚህ ላይ ቪዲዮ ቀርጸው እንደዋላ አቅም መልእክቱን አስተላልፈናል እና ባነሩ ላይ ያለው መልእክት አለን እና ኦፊሻል መግለጫ እናወጣለን እና ቢዝነስ ካርድ ካላችሁ ኦፊሻል መግለጫ ልንልክላችሁ እንደ ግለሰብ ነው መጣው ራስን ወክዬ ማንንም አልወክልም እንደዛ ከሆነ እንደ ሚዲያ ከሆነ መጣችሁት ግን ቢዝነስ ካርድ አይደለም 700 ሰው ነው አሁን እየተከታተለ ያለው እድሉን ብታገኙ ጥሩ ነበር እና ምንድነው መባለው ይሄንን ሰልፍ ያዘጋጀ ድርጅት አማራ ሄሪቴጅ ሶሳይቲ ኦፍ ሚኒሶታ አዲስ ድርጅት ናችሁ ወይም ኢንተርቪው ያረከን ኮን ኦሬዲ ያ አዲስ ከኦክቶበር ጀምሮ ነው ያ ምንድነው አላማችሁ ሰርተናል ከኦሮሞ ኮሚኒቲ ጋር they know they have all the አሁን አንተ እየሰራችሁ አይደለም still we are the consular office there is nothing to do with Oromo and Amara people we are against the government period መንግስቱ ምን ሆነ ለምን ነው የምትቃወመው መቃወም ስላለባቸው ሰምተዋል እሺ እህቶቻችን ወንድሞቻችን ስለሚገደሉ ይኸውልህ ወንድሜ እሺ እንደነገርኩ ኦፊሻል በሆነ መልኩ አፕሮች አድርገን ኦፊሻል ኢንተርቪው ከፈለክ እንደ ሚዲያ መሆን አለበት እኛ እንደ ኦርጋናይዜሽን ነው የምንሰራው እሺ ያ ወሪ jechuun hiriir nagaa godhanii amma bittinnaanii addaan galanii jiranii asi bulchiinsa kutaa Minnesota yookaan ammoo Capitol Hill jedhama bakki kunini as durattu gabbahanii jechuun bulchiinsa mootummaa Abiy balaaleffatanii jechan jumlaa yookaan ammoo jechan dimshaasha sanyii duguuganii saba Amaaraa gubbaatti raawwatu hadhaabbatuti bulchiinsi gaallaa jechuun bulchiinsa Oromoo ta'uu isaati baay'ee balaaleffatanii jiranii warri maqaan isaanii Amara Heritage jedhama Oktoobarii keessa dhaabannee jedhanii Oromoo community la wajjin hojjechaa baanii ambassador Itoophiyaa la wajjin hojjannaa jedhanii alaabaa Itoophiyaa ka durii ka Mo'aa Ambassaa ka Haile Sillaasee sin qabanii asitti hiriirii warra addaan faca'aa jiran gargari galaa jiranii namni Oromoo ka magaala kan jirtani magaala lakkuu jirtani warri akkasitti hiriir bahee deeggarsa Abiniif qabanii fi Amaaraa qabaniif sanii mootummaa Abiy balaaleffatanii Oromoon tokkolleen gabbaatee waan kan dubbachuu dadhabuun Oromoon gabbaatee falmii gos biraa godhuu dadhabuun warra dur dhaabachuu dadhabuun hagam tokko ammallee odeeffannoo akka hin qabneef hagam tokko akka dadhabiinsi jiru waan mul'isudha. Gurbaan tokko ka duratti argitan sun achitti dhufee dubbatee jechuun waan hedduun warra falme. Gaalla jecha Oromoo arrabsaa maqaa Itoophiyaa xureessaa jechuun Itoophiyaan isaan feetan Itoophiyaa kijibaati Itoophiyaan Abiyyi Itoophiyaa jaalalaati Itoophiyaa araaramaati Itoophiyaa wal danda'uuti jechuun Itoophiyaa sabaaf sablammoota taatu Itoophiyaan gosa durii hawwitanii suniin awwaalamee jira jedhanii jira warrilleen jechuun bakki kanatti dhiyaatanii dhaabbatanii dubbatan Itoophiyaa durii akka fedhanii harmaan kooni jechuun ka olaantummaan Amaaraa sun awwaalamee lamuu hin deebi'u jedhe fonqolchi mootummaa olaantummaa saba Amaaraa deebisuuf yaalii godham jedhu isas balaaleffatanii jiranii Abiy Ahmed balaaleffatanii jiranii bulchiinsa mootummaa gaallaa jedhani Oromoo ta'uu isaati sun cufa balaaleffatanii jiranii haga ijjeechanii saba Amaaraa dhaabbatu asi ni qabsoofnaa akkas jedhanii bakki isaanii hiriirtu godhachaa turanii Capitol Hill bakka bulchiinsa kutaa Minnesota duratti godhatanii namni walumaa galatti argame haga namni 100 hin taha namni Oromoo lama sadumatti argame Abdurazak gurbaan tokko falmee ture isinii fi yaadin kenninu yaada Amaaraa jallisanii yookaan dabsanii dhiyeessanii jedhanii namni yaada naa kennuu barbaadullee didanii jiranii yoo akka dhaabataatanii akka dhaabattu akka miidiyaatti koottaa biizines kaardii nuu kennaa yookaan bakka waajjira keenyatti koottaa achitti press statement yookaan ammoo gaazexeessotaa fi ibsi kennaa san gubbaatti hirmaachuu argamuu dandeettanii jiranii bakki akkasii አስተያየት ጠኝ የኔ አስተያየት ለዶክተር አብይ እውነት ያችን አገር ህዝብ ለመሰብሰብና አንድ ለአርገር ለመምራት ኮነ የመጣው ያንን አጼ ምኒልክ ጡት ሲቆርጡ የተሰቀለ ሐውልት ቆርጠህ ጣለልን እሱ ራሱ የጥላቻ መንገድ ነው ካሁን በኋላ ፍቅር ከምትሰብቀው ጸብንና ጥላቻ የሚያቀራርበው ነገር ከጫፍ አንተ አቅም ስላለክ አውደጣለው የዛሬ ሰልፍ አላማው እሱ ሐውልት እንድነሳ ነው እንዴ ወይ ሌላ ጉዳይ ነው ወዴት አትሰደኝ እኔ በዚህ አጋጣሚ መልእክቴ ማሳለፍ ስለፈልኩ ስለ ስብሰባ ላይ መጣው ለአንተ ኢንተርቪው ማድረግ እዚህ ጋር ኢንተርቪው ማድረግ እዚህ ጋር ለጥላቻ መንገድ ጥላቻ ይከፍታሉ ብለን ምን ከፍታቸውን በሮች ጠቅላላ መዝጋት መቻል አለበት እና ጀኒን ኮነ አብይ ዶክተር አብይ ጀኒን ከሆንክ እንደ
እንደዚህ አይነት ነገሮችን መስራት ይገባሃል። ይሄ ቀን አይፈጅም። የፌደራል ገቨርንመንቱ ህግ ነው ብለህ አውጥተህ ጣለው። አመሰግናለሁ አብይ ባይ። እሺ ተጨማሪ ኦኬ እየተላለፈ ነው። ይህንን ያህል ብቻ ነው ተናገረው። ብዙ ብናገር ነው ኢንተርቪው አደረገው ነበረ። ሰላማዊ ሰልፉ ተበትኗል። የዛሬው በዚህ ይብቃን። የዛሬው ሰላማዊ ሰልፍ በዚህ ነው የሚያበቃው። የተገኛችሁ እዚህ ላይ የታደማችሁ ኦሮሞዎችን እንግዲህ በጣም እናመሰግናለን። በሴንት ፖል በሚኒሶታ መንግስት መስሪያ ቤት ፊት ለፊት ተቃውሞ አድርጎ የአብይን አስተዳደር የጋለን አስተዳደር አውግዟል። በአማራ ህዝብ ላይ የሚደረሰውን ጭፍጨፋ ወይም የጅምላ ጭፍጨፋ እንዲያቆም ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል። አማራ ላይ መለስ ተነስቷል። ሄርማን ኮንን እናወግዛለን። ብዙ አይነት መፈክሮች ተሰምቷል። የሚገርመው ነገር ትንሽ ኦሮሞ በተባለችው ሚኒያፖሊስ ውስጥ ኦሮሞዎቹ በነቅስ ወጥቶ እነዚህን ጽንፈኞችን መቃወም አለመቻሉ ነው። ወይም ያጸፋ ሰልፍ ለማድረግ እቅድ ያለው ሰውም አለመኖሩ ነው። እንግዲህ የዛሬው ሰልፍ የነን ይመስላል። ይዞት የወጡት የኢትዮጵያ የድሮ ባንዲራ የሞ አንበሳ ነገደ ይሁዳ ያለበት የኃይለ ሥላሴው ባንዲራም ተይዞ ወጥቷል። የነሱ ዓላማ ምን እንደሆነ ግልጽ ነው ለኦሮሞም ለሌሎች ብሔርና ብሔረሰቦችም። ግን ትልቁ ነገር ብሔርና ብሔረሰቦቹ እዚህ የሚኖሩትም ኦሮሞዎቹም ይህንን ነገር ወጥቶ መቃወም አለመቻላቸው ነው። ለአብይ ያላቸውን ድጋፍ ማሳየት አለመቻላቸው በነ በኩል እንደ ድክመት ይታያል። akkasi warri nu hordoftanii namakum tokkotti nu daawwachaa jira galatooma kan nu daawwattanii fi hiriirri nagaa warri deeggartoota abinii ka Amara Heritage jedhu maqaa qabu magaalaa Minneapolis St. Paul bulchiinsa kutaa Minnesota durattu godhee kaayisanii dabarsaa ture kanuma hiriirii warra dhumatee addaan galanii jiranii Oromoo magaalaa kan keessa jirtan yoo waan akkasi warri yaadu odeeffannoo walii dabarsaa irrattu hirmaadha. Sagalee keessan dhageessisa bulchiinsi amma jiru kun gaarillee tahee badaallee tahee yaratullee guddatullee tolullee hammaatullee maqaa tokkoo fi maqaa Oromoo dhawata Abiy Ahmed nam kenna gaafa lagaan itti ka'ee gaafa horiitti duulu bir dhaabannee haq ta'etu deeggarsa kenna garsiifne dubbii akkasii kan amma faranjii waan Oromoo kana sirriitti hubattee waan Itoophiyaa kan sirriitti hubattee eenyutu nam haqaati eenyutu dhugaa qabaa eenyutu dimokiraasii barbaadaa beekaa jirti. warri suuraa Itoophiyaa suuraa Oromoo kana kabiisan keessatti nagaaf dimokiraasii fiduu jiru kana jijjiiruu xureessuu balleessuu fedhanii yeroo akkasii kana nu Oromoon ammoo jechuun gabbaanee jechuun suura warri kaasuu fedhu sun yookaan ammoo xurii warri Oromoo maqaa Oromootiif bulchiinsa Abiy dibuu fedhu dhoqqee warri nutti faaluu fedhu san jechuun falmuu mormuu deeggarsi mootummaa qabna agarsiisuu fi ammoo mootummaa kanallee deeggaraallee hanqinni inni qabullee rakkoonni qabullee ittimne akka inni sirreeffatu godhuun barbaachisaadha waan dhageeffatanii fi guddoo galatooma horaa bulaa qooda waliin gayaa kaarra hagasuma nagaatti guyyaa gaarii jumaata gaarii isiniif haa ta'uuti.